Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću pažnju posvetiti sukobu između Izraela i Irana. A pre nego što vam prikažem i raketne napade koji su se desili tokom posljednjih 48 sati, pažnju ću usmeriti ka eskalaciji ovog sukoba, što je direktno povezano sa Sjedinjenim Američkim Državama, Velikom Britanijom i Nemačkom, a najveću umješanost sigurno imaju Sjedinjene Američke Države, koje već jedan duži period raspoređuju svoju vojsku oko Irana. Jedan deo američke mornarice je već stigao u blizini Ormuzskog moreuza. Nešto slično je uradila i Velika Britanija, čiji je nosač aviona pre nekoliko dana snimljen u Suetskom kanalu. I ovo su sve pripreme, jer postoji zaista velika opasnost od eskalacije ovog sukoba, o čemu svedoči takođe i raspoređivanje američkih vojnih aviona, prvenstveno bombardera B-2 Spirit, koji mogu da nose i nuklearno naoružanje. Dosta se spekuliše da će Amerikanci napasti iranska postrojenja gde se proizvodi uranijum. Za ovaj napad Sjedinjene Države bi upotrebile bombardere B-2, koji bi bili opremljeni sa GBU-57. Ovo je veoma moćna bomba težine 14 tona, koja se baca sa velike visine i prema dostupnim informacijama, ova bomba može da probije i nekoliko stotina metara betona pre nego što eksplodira. Dakle, bukvalan prevod je bomba za uništavanje bunkera i GBU-57 je najjača bomba koja je namenjena za tu svrhu. Trump je dao više izjava vezano za ovo, ali su ove izjave dosta nepovezane. U nekim intervjuima govorio je da Iran mora u potpunosti da se preda i da će Amerikanci iskoristiti upravo ovu bombu kako bi uništili iranski nuklearni program, dok bi u drugim intervjuima govorio da Iran neće biti napadnut. Ali lično smatram da je ovo sve kupovina vremena, jer američki transportni avioni već nekoliko dana konstantno idu na relaciji Sjedinjene Države, Evropa i Izrael. I oni konstantno šalju naoružanja. Na slici možete vidjeti jednu od ruta kretanja američkih aviona i nekoliko ovih C-17 Globemastera svakodnevno sleti u Izrael, verovatno donoseći dodatne rakete za protivvazdušnu odbranu, sa kojima Sjedinjene Američke Države pokušavaju da održe izraelsku protivvazdušnu odbranu. Dakle, ovi avioni su zaduženi da donesu dodatne rakete. Još jedna indicija da Amerikanci se ozbiljno pripremaju da napadnu Iran je i povlačenje njihovih aviona iz Bahreina. Ova američka baza se nalazi možda i najbliže Iranu i pre nekoliko dana njihovi avioni su povučeni odavde, jer ukoliko dođe do rata, ova baza bi sigurno prva bila gađana. Iz ovog razloga američka vojska je povukla svoje avione na sigurnu lokaciju, a sigurno će ovo uraditi i u ostalim bazama, jer Amerikanci u blizini Irana imaju nekoliko baza koje bukvalno okružuju celu zemlju. Ove baze se nalaze u Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu i Kataru. Sve ovi američki potezi koje možemo vidjeti u prethodnim danima mi jasno govore da će se oni uključiti u ovaj sukob u odbranu Izraela, koji je precenio snagu Irana i sada nije u mogućnosti da se sam brani. Napomenuću da je Izrael prvi izvršio napade na Iran, a ovaj napad je Izrael pokrenuo pre nekoliko dana, kada su gađali širom Irana, gde su uništavali skladišta vojne opreme. Glavni grad Teheran je pogođen na desetine puta, a takođe izraelska avijacija uspjela je da uništi i lansere balističkih raketa. A dokazi da je Izrael precenio mogućnosti Irana stižu nam u više geolokacija, na kojima jasno možete vidjeti da izraelska protivvazdušna odbrana nije u mogućnosti da obori sve rakete. A ovo je jedan od napada koji se desio tokom 19. juna, kada je pogođena zgrada berze. Smatram da je važno istaći da ovih snimaka je sve manje, jer je izraelska vojska pokrenula totalnu cenzuru, tako da možemo u narednom periodu očekivati još manje ovakvih snimaka. Takođe imamo i geolokacije sa aerodroma Ben Gurion, na kojima jasno možete vidjeti američku vojnu opremu koja je stigla na ovaj aerodrom. I u narednim danima očekujem da će još više ovih aviona doneti pomoć, a najviše u vidu rakete za protivvazdušnu odbranu. A tokom jutra 20. juna Iran je pogodio i tehnološku bazu u Izraelu. O tome sam vas već izvestio na Telegram kanalu. Dakle, Iran je nastavio svoje napade na teritoriju Izraela,
ali ne u onoj količini raketa kao što smo vidjeli u prvih nekoliko dana. Sada ostaje veliko pitanje da li je Iran istrošio svoje balističke rakete ili je Izrael uspeo da uništi dosta lansera. Napomenuću da je broj napada smanjen sa nekih prosječnih 120 na sada oko 40 raketa dnevno, što je ozbiljan pad. Ali vidjet ćemo u narednim danima da li će Iran nastaviti ove napade. Jedno je sigurno, Izrael neće odustati od daljih bombardovanja Irana, jer oni pored raketa koriste i kamikaze dronove kao i avijaciju, sa kojima uspešno gađaju iransku teritoriju. A zabeleženo je da je Iran izgubio i vojnu opremu. Konkretno na ovom snimku možete vidjeti da je Izrael uspeo da uništi 3 helikoptera. Izrael nastavlja sa udarima širom Irana, gde njihova avijacija uništava protivvazdušnu odbranu, skladišta municije, kao i lansere za balističke rakete. Takođe, u ovim napadima Isfahan i Teheran ostaju glavni ciljevi Izraela. Glavni grad Irana ponovo je gađan nekoliko desetina puta i bilo je zaista dosta eksplozija. Dakle, jasno možemo vidjeti da i Iran ima dosta problema sa protivvazdušnom odbranom i da nije u mogućnosti da obori sve rakete koje Izrael ispaljuje. Ali i dalje ostaje ona najveća opasnost, a to je da li će se Sjedinjene Američke Države i direktno umešati u ovaj rat i da li će ispuniti njihov plan da gađaju iransko nuklearno postrojenje. Još jednom ću napomenuti da Sjedinjene Države ponovo koriste isti izgovor. Dakle, nešto slično je urađeno i pre napada na Irak, kada su Sjedinjene Države konstantno govorile da Irak ima proizvodnju uranijuma i da se pripremaju da naprave nuklearnu bombu. Sada ovo isto koriste i za Iran, ali nikada nismo dobili konkretne dokaze da je Irak pokušavao da napravi nuklearnu bombu. Sada isti izgovor koriste i za napad na Iran. Da li će se Sjedinjene Američke Države uključiti, kao i Velika Britanija i Nemačka koje već pružaju logističku podršku? A ukoliko Sjedinjene Američke Države stvarno uđu u ovaj rat, Iran je zapretio da će u potpunosti zatvoriti Ormunski Moreuz i na taj način može da blokira svetsku ekonomiju, jer kroz ovaj Moreuz prolazi zaista velika količina nafte i prema za sada dostupnim informacijama između 50 i 60% svih naftnih derivata prolaze upravo kroz ovaj Moreuz, što znači da bi cena nafte na svetskom tržištu nenormalno porasla. A ukoliko vas detaljnije zanima Ormunski Moreuz, imam i posebnu epizodu koju sam napravio pre nekoliko godina. Link ću ostaviti u opisu ove epizode. Toliko za danas od mene. Ukoliko vam se svidela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, podelite snimak. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.